Dear Mr. Longley. Bakmat ngarot kada kayo amamalon. Katwan tadyak maawit amin dagitoy. Urayam to idan makapangan, taiyawid mo matlaang dagiti na usar. Agbati akton ijay, taisupay jay maitulong ko. Da kayon di mangyawit ka dagiti nanganan. Tasyak ti agbati at tumulong. Ay agtal na ka man, puro lalaki ti adda ijay. Man ano kumangay nanang, adamot ijay ni tatang. Ay saan, basta umuna kanton nga agawid, taaramidom kit di dagiti assignment mo. Nagwayaan pa'y matinton bigat apa nagaramid ko iti assignment ko. Aylin, saan anatangkan ti ulom? Noan niya ti imbagak, iso ti masuro. At ti sabaw, Manong Jovert. Mangala ka, saan ka nga agbabain ha? Winading ko, sana na masapula pagsirbyan na. Mangalak tulatan. Kunak ngamin no mabain ka ang mangala. Apay kumamabainak ngay. Wan tadak amang kitkita kan ka. Si kakit dimot nga ubing. Awan lati di mo may bagbaga. Apay kumamabainak kan ka. Kat tinangdanan dakmet amakiraap. Di manganak amangan. Tapno napigsak ng trabaho. Saan ako nga ubing Manong Jovert? Anya ngay nga rod? Balasang ako nga. Kat no kinsipay lang titawan mo. Teenager matantikin si. O di balasang Aya. Yawid mo, nakita na ka na, Nailin. Tantang, awan mo't aramidat iti balay. Madamdama akton nga agawid. Kaduak ni nanang agsak ka. Saanan? Kabalan ni nanang munday jay. Numabot ti bunubon, siyaktong timang tulong ken kwa nang agsak ka. Sigin tatang, kaya't kumat nga ruti agsak ka. Anya nga'y karamidat iti balay, agmulmulagat nga may maysa. Naidumduma ka mga ubing. Tidaduma dita. Di da kayat atulungan, tinaganak da iti talon. Uy, ata sa anak mo ten nga ubing tatang, balasang akmutut. Nakamu ka nga ron. Siguradaw, akayat mo tagsak ka. Uy, tatang. O sige, mapanakon iti ayan ni nanang. Apay nga ka ditoy, dimot kunak nga agawid kan. Imbaga nga rod ni tatang at tulungan kayo kano. Ang mga numaabot da iti bunubon, alang nga rod, tulungan na kon. Sige, nanang. Matanawak ni Manong Jovert, manipod diti pagsaksakan niya. Talaga akrush ko launay ni Manong Jovert. Nanang? Amoyo ka din umanon titawan ni Manong Jovert. Ay na, dakkel daytan idiin niya nakka. Kanalpas na pa yan ti eskwela na. Damag ko nga abroad. Urayin nan salaang ka no ti visa na. Ha? Abroad ko na yun, nanang? Day tamot ti damag ko. Apay ka di adam-damagam numano ti taon na. Awan, nadamag ko lang, nanang. Abel, saan ka di akaarubam da Manong Jovert? Wan, apay ka di. Mabalin ka di nga da paitit ko kan ka? Itad mo kan kwa na. Anyang ngamin dayta. Apay asan na si katimangtad. Mabainak nga rod. Anyang ngamin aya dayta. Surat ko kan kwa na. Si katimang surat kan kwa na. Anyang ay ti ibagam. Ibagak ti mariklik na kan kwa na Sakbay nga abroad. Anya? Lakayin day jay amay diligkan ka. Nagadumot ti kapatadam. Apay ngay supay. Basta, iso ti crush ko. Dakkal ti pa nag-crush ko kan kwa na. Diyak kayat. Sikan na timangtad kan kwa na. Anya ka mo dun. No saan mo akayat? Saan tan nga gayam? Saan ka napampansinan? Anya? Ne, apay ngay akasta. O sige, panawan kan. Di na kun as-asit gan ha? Saan kan akayat agayam? Kakan. Mabit lang ngay, Lane. Sige, itad kung ti papaitad mo. Anya? Sinurata mo ni Manong Jovert? Wandalya. Nagturad kan anang surat kan kuana? Kasano? Nadamag ni nanang ko nga abroad ka no. Kasladyak ka ba ulan na panunutin ang jakton makita iti mabayag. Apay nga minakastoy tirik na kuana. Ay sus, ang mga nadaytan ti ibagbagada Papi love. Siguro
Basta naragsakak no makitkita ka kanayon ni Manong Jovert. O anya, naited mong tisurat ko ka ni Manong Jovert. Wen. Oh, adto'y ti subalit na. Yes, at subalit na. Mabalin ka di abasa akmat, no anya ti subalit na. Ito niya nga po. Para kanyak lang daytoy. Siyak lang timang basa. Sige. Ngam mabalin ka di. Nga ibagamat kanyak no anya ti linaon day ta asurat. Depende. Ha? Anya depende. Numayat tilinaon daytoy asurat. Ibagakan ka. Ngam numadi. Saan ko nga ibagbaga? Anya? Nakaawid akmat langan. Sumurag ako na dagos iti kwarto. Tabasahak daytoy asurat. Aday ta. Lukat ak ti surat tabasahak. Dear Ading Eileen. Ubing kapay. Saan kuma at may papan iti ayat ti asikasuhan. Tikit di panagadal mo ti asikasuhan. Iti kasta, maadaan kanto iti nasaya at masakbayan. Agbaliw tumatlaeng day ta amarikrik nam kanya, ading ko. Iso ati may balakad ko, agadal ka. Ken kayat kumat, ngagpakadakan ka. Agflight ako ni Inton Rabii, para itinasaysaya at masakbayak. Tuy manong mo, Jobert. Manong Jobert. Apay ngay apanawan nag. Kasladyak ka ba wala na di ka makita? Kailiw kanto langit di. Orayag ti panagsublim. Kumusta nga, Eileen? Mabalin ka di amaamuan ti linaon ti surat ni Manong Jovert? Imposible asaan mo nga amo ang nag-flightan idirabi eh. Amok! Ngam ti linaon ti surat na ti kayat ko amaamuan. Ubingak pa'y ka no? Isong agadalak pa'y. Ha? Katapay nga ron ngay nga agliday ka. Kasano? Saan kunto na makita ni Manong Jovert? San na bale? Agdaak mo tagayim mo. Ado kami agagayim mo. Wan, ngam sa balilata ni Manong Jovert. Eileen, saan ka nga agliday? Ipasnak mukit di ti panagadal mo. Saan ka di akas tatibilin na kan ka? Wan, ngam kasano nga ipasnak ko. Katawan mo ton inspirasyon ko. Basta, ipasnak mo ti agadal. Masapul ang makalpas ka. Tapniin to nagawid. Di, adama ko na analpas mo. Sige, ikarigatak mo ti makaadal, Delia. Adda kami mo't agagayam mo. Saan ka amadanagan? Takanayon da ka aliw-liwaan. Adda madmadlaw ko kan ka, Eileen. Kanayon mo tan amalmalday ka. Kaslawan gaganay gayam. Di ka pa yan unay mangmangan. Kimutong kan. Adda ka di problema. Nanang, nung ata ibagak kada kayo, sandak nga ta kaungat. Apay kumaakaungat ka ngay. Apay, adda ka di basol ana aramid mo, anak ko? Saan kumat nga ta pakabasulan det yung marikriknak, nanang? Anya nga minday ta marikriknam aya. Ti marikriknak para ka ni Manong Jovert. Ita ta nag-approve Kaslamat sa anak kon anaragsak, nanang. Maawata kun no apay asang kadamag mo idi. Anya lakit din ayat ti anak ko. Taamunan ti agayat. Kano nagubingan ka pailaang. Diyak man mo, nanang. No apay akas to'y tiriknak ka ni Manong Jovert. Italaang day ta anak ko. Saan ka pa'y asigurado iti day tarik nam? Ado pa'y ti pagdalanan. Agbaliw pa'y day tarik nam. Saan ngamin nga iso ti pampanunutam Sursurwam tagbalin anaragsak, iti din na dagiti mangipatpatigkan ka. Nanang,
Tikit di pa nagadal mo ti asikaswam. No talaga nga agayat ka kini Jovert, ilepas mo ti panagadal mo, taga-abroad ka mat. Sige, nanang. Aramidag ti bilin nyo. Sursurwag takbalin ang naragsa. Aggraduar tayo matlangan iti high school, Aileen. Sa dino ti pag-enrolla mi ti college, tayo sumat ti pag-enrollak. Saan ko pa'y nga mo, Abel? Ngam no ko nam akayat mong mati ag-enroll iti pag-enrollak, agkuyog tanto nga rod. Iti kasta, adakat kadwak. Kita lang agpaisuan niya. Nagbiit ti panawan. Kat maragsa kanak nga aggraduar. Gaputa agpadata nga damaawat na apang madayaw. Gapo, taimpas nagtatinagadal, Abel. Kabaalan tamot gayam, basta laki di ipas nakta. Kan, nagtintinulong taan nag-review. Nakadesisyon kan, no sa dino ti pag-enrolla, Maylene. Uwan tatang, agpata kami ka ni Abel iti pag-enrollan. Basta lalaingan ti agadal, anak, ha? Ikarkarigatan ka apagadalan. Agyaman nagtatang. Wen, ikarik nga agadalak anasayaat. Iti kasta, makatulong aktumat kada kayo. Umanayan na pakaragsa ka, anak ko. No makalpas ka iti panagadal mo. Agyaman iti pamatagyo kanya nga anak yo, tatang. Intun saan kayo intun ang makabaol. Siyak tumat ti makaam mo kada kayo. Api akas jay, Abel. Agpada tamat ang nag-review. Api anangat nga to tinaalam iti quiz tayo. Sika talaga. Di mo kaya ti agpaabak. Natsambak lang siguro. Sana bala Better luck next time. Okay. Ngam gaputan nga to tinaalam, ag-blowout ka. Sika ti agilibre kanya kiti merienda. Anya? Quiz lang dayjay. Ngam, ag-blowout ako? Saan mo kaya? Kayat ko Basta sika. Apay kit dinasaan. Amumet, nga amin na kayat mo, tong palag. Basta lakit di kabalak. Mapanta nga roden, tani. Mabisina kon. Oh my God! Nay, apay ngay guyod nak. Maragsakan na para ken kanak ko. Maragsakan na kiti baligim. Nakalpas ka iti panagadal mo. At dapayan napinta sa trabaho. Ket ita, natulagan ti kasaryo ko ni Abel. Maragsakan ko na yu, tatang. Ngam agluluha kayo, may. Makasangit na ngamin abang panunot. Natulagan ti kasaryo ko ni Abel. Pumanaw kanton dito'y balay. Ket sumurot kan kanya Abel. Sa anak mat ama po kaw, tatang. Kanayon kayong tulata sa rungkaran ka ni nanang. Saan kayo abay-bayan? Ay, sa bagay, naragsak kami tani Abel di pakiasawaam. Malaksin nga mamumay. Amok adi na kan tulokwen. Gaputan na singpot ni Abel. Uwan, tatang. Kan amo kung ti ugali na. Nakadkadwak iti mano atawan. Kan katulongak matan iti amin na banag. Awanon ti kindawag iti Diyos, anak ko. Gaputan na tungpalan ti arapaap ko ang makalpas ka. Kan makabirok ka iti napintas at trabaho. Jovert? Aileen? Anya ti masapol mo? Di na ka di pa unagan. Sige, umunag ka. Manong Jovert, anya ti masapol mo? Kunakon ka tabalasan kan. Amom ka di. Iti panaglabas ti mano atawan. San ka apulos anapukaw iti panunot ko. Nagawidak, tapat check asaan kan nga ubing akasla iti. Numanugot ka, agkalaysatan. Ha? Pasensya kan, Manong Jovert. Ngam natulagan ti kalay sami ka ni Abel. Nagbaliwan ti marikrik na.
Akas iti konam iti. Ni Abel ti ayatak itan. Ni Abel akaruba mi? Tinangted idi iti surat kanyak? Wen. Nabayag matgayaman nga adda pa naggusto na kanya. Ngem saan ko laang anarik na? Gaputa si kapay laang idi ti ayan ti imatang ko. Malidayanak, Aileen. Ngem maragsakan aklata parakan ka. Tanakabirok kagayaman iti lalaki, ama ikarikan ka. Iti pan nakakitak manen kini Jobert, napanagnakak anapuka wenday di marikriknak parakan kwa na, Mr. Lonely. Ni Abel itan ti ayatek. Nagkalaysa kami nga rod, kat makunak anagasatak anaki asawa kini Abel. Tuy pagayam mo, Aileen. Agyaman pagayam Aileen, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, awan makaibaga iti gasat tayo. Ngem adda kada tayo amang aramid, wenno mang bukel, iti nasayaat, agasat tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad, iti tinagan nga Aileen, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Anak ko, para mutlaan kada kayo na ito'y nga iadayok. Kaya't kayo nga ikan itinarimat ang masakbayan. Ngam apay ang masapal nga umadayo kayo. Adamo trabaho yung saan ka di? Wen nga ron, tatang. Saan ka kuman nga umadayo? Gaputa sigurado akailiw da kanto. Talaga adyak kumakayat ti mapaniti adayo, anak ko. Nga masapol nga agsakripisyo tayo. Tapno matunoy tayo dagiti arapapyo. Di mi ngamin kayat, amaipada kayo kada kami kininanang yo. Nga agrigrigat. Agan-anad kayo nga rod ije abroad tatang. Kan agawit ka kumaadagos. Wen, Hana. Agan-anadak para kada kayo. Analisa, bakit? Di mo kumabaybay ang dagiti anak ta. Ikarik day ta, Edward Lakay. Kat agan-anad ka kumakanayon iti papanam. Balonam ti pamatagmi a pamilya. Napan ka din iti pagadalan dagiti apok, Analisa. Wan, tatang. Napay analiday ka. Maikawa ka kaday, iti kaawan ti asawa may ti denayo nga agiina. Kastangan pa iso, tatang. Awan pa'y makalawas, nanipod na panidi abroad ti asawak. Ngam kasla nagbayag unayan. Maawatak tirik naman akaw. Ang imitalaang dayta. Gaputasan kayo pa anairwam. Panunutem laeng ngayon aparamot laeng kada kayaw. No apay anagabraw ti asawam. Wan, tatang. Kat agyamanak iti kanayon nyo apanang palagip kanya. Ano sakpay laang ti makitang danyaglaba. Naimbag to laang numakapawitan ti asawa. Sa anak tumat siguron amarigatan. Nay, sa dino ti papa naman kaslag dardaras kami. Ay, kwa, Mang Robert. Inak ilabad agiti kawas da Mrs. Acosta di taabagatan. Inayabandak ngamin iti kalman. Gaputa nakabakasyon ka no tay katulong da. Kasta ka di. Aglablaba ka gayam. Amangan no kayat mo asikan tumot ng titang danak, amang ilaba ka dagiti kawas mi kaninanang. Diyak ngamin masangot ti aglaba, gaputado ti trabaho. Mabalin lata, Mang Robert. Talaga asaan mo amasangot ti aglaba. Gaputa ado dagiti negosyo nga asikaswam. Ay na, addan nga agminarti kinapintas mo. No kasta nga umisam ka, ana.
Ay, sige man, Robert. Panawan ka pa'y dito'y paraangan nyo, Maladawak nga minan, amapan ijay balay da Mrs. Acosta. Oy, Annalisa. Liklikam day Robert. Napakla na palikero day. Amangan kitdimat no makurso na daan na ka. Awan mat siguro ti kayat asawan ti kasdyaan na ibagana, tatang. Ngamtap no awan nga agpaiso ti masao ti tao. Liklikak laangan ni Mang Robert. Day tati kasayatan nga aramidang balasang ka, Mabitay nga. Idasaran ka ni ti ka na, tamok amabisin ka anapan nakilaba. Ay natatang, syaklatan. Kabaulak ti mangisagana iti kanak. Agina na kayukit din. Agawaan nyo ti agrubuat, Hana, Melay. Ang mga numaladaw kayo iji pagadalan. Uy, nanang. Ngam na sa papaymot. Madamdama kaming to na mapan. Nanang, saan ka di pa nga imawag ni tatang? Inka rin na ngamin nga umawag. Tay ka no video call, tapno makita tayo. Uy, ngagpaiso, nanang. Kumusta nga tamot ta ni tatang? Duan alawas, sipod nag-abroad. Ngam saan na tayo pa'y mat nga inawagan? Ang mga numakumikum laang ti amayo, anak ko. Urayan tayo latan ti awag na. Sigurado nga umawag tumatla ang dayjay. Gaputa kailiw na kayo. Uray siyak, nanang. Kailiw ko ni tatang. Agawid ko man. Anya? Sana mabalin nga agawid latan ni tatang, ading. Ay, umay kakitin. Mapanta ni Chi pagadalan. Idagas kan ijay Romeo. When? Dayta, dagitilaba, mading ana. Basit lang. Ang umjak namin kayat ti maurnungan iti mamurngan. Iso kayat ko mailaba adagos. Sige, Mang Robert. Di ka madanagan. Labaak na imbag dagiti kawas mo. Agyaman akading. Ti imak man. Pasensya ka, nana. Ang umjak kon malapdan ti riknak. Nagpintas ka ngamin. Amom, hindi pa lang agkurso na dakan ka. Saan mat gayam nga agpalabati kayat mo, Mang Robert? Pasensya kan. Ngamjak kayat aguliban ti asawak anapan nanggad iti abroad. Para kada kami a pamilyana. Ngamado ti kwarta. Tulungan ka mang paadal ka nagiti duwang anak yo iti asawam. Huston! Bastos ka mat gayam? Jakon kayat nga ilaba dagiti kawas mo. Ditakan! Ana, mabit lang! Nay, apay ay nanakaw. Kasla makakaungat kami ta si Mangpet dito'y balay. Tatang, bastos mat gayam day Mang Robert. Amuyo ka di nagdaton kit din kanyak itay. Idin to taaglaba ti kunana anangayaban na kanyak ijay balay da. Anya? Ay, dimit kunak ngamin aliklikam day ataaw. Angam napan kalat tagayam. Ay gamala, baybayamon. Basta awan dakes ngay naramid na ken ka. Awan matkit di tatang. Saan kanto na mapmapan ni di balay da inton sumaruno, ngayaban na ka? Wan tatang, talaga asaan ton. Anya ka no tinapasama kiti apaw ka, Annalisa. Aba akala ti panagsakit ti tiyan na. Bimtak ti appendicitis ni Hana, tatang. Ha? Kadak kala kantidad ti kasapulan. Ay. Pangalaak nga iti kasdi kadak kala kantidad. Mariribukan na. Anya nga iti aramid. Awagam ti asawam Saan pa'y mat ngay mawawag, tatang? Diya muno kasano makontak ko. Anya? Ay, adamot kit di basita kwartak. Ngam sigurado nga agkurang da itaw. Bayam, inak umutang kadagiti kakabagyan tayaw. Siya kung tagremedyo, tatang. Bantayan nyo ti apo ko yun dito ospital. Ana, apay ngagsangsangit ka. Adda ka di parikot mo. Ibagam na niya ti parikot mo. Ang mga numatulungan ka. Sigurado ka kadi matulungan na kiti parikot ko, Mang Robert. Naibaga ka masapul ko ti dakkel agatan.
Gapo iti pan nakaopera ti anak ko. Pabuludan na ka di. Una, apay kid dinasan. Agam sakbay na. Umay ka, mapanta di tabalay. Ija ti pagsaritaan ta, may papan iti bulbulo ng magatan. Umay ka na. Sumrag tayon di tabalay anak ko. Asibayan kan. Agyaman ak nanang. Angam, apay ngay nga agsangit kayo lata. Uy nga rod, nanang. Naimbag mata ni ading ko. Saan ka di? Unyag paiso, Analisa. Awan mo ti sarday ti panagsangit mo. Sipod na opera ti anak baw. Kung amin tatang, maragsakan naklaan. Gaputan na operan ti anak ko. Kinakaawit tayo pa yan dito'y balay. Malang arod. Sumrag tayo na. Tapno makiinanan ti apo. Hello, Lakay. Kumusta kayo dito Pilipinas, bakit? Apay ngay ka lang nga umawag. Pasensya kan, bakit? Nadadahal nga min ti cellphone ko. Inuray ko pa iti damo asweldok. Tapno makagata nga iti cellphone. Kan, adan ipawit ko nga allowance yun. Kastamat na ni tatang. Edward, naopera ni Hana iti appendicitis. Dakkel agat at tinagastos mi. Ngam di ka madanagan Lakay. Nairemedyo ti amin. Kastagahan din na pasamak. Pasensya kan, bakit? Diyak inggagara na putet ti komunikasyon tayo. Bayan, inton sumaro na pa nagpawit ko. Bayadam ton tinapulot mo, ha? Lakay. Wen, mawatak, bakit? Ang mga da interest na bulod mo. Gamsa na bali. Mabayadan tayo maglaang data. Alam bakit, ha? Magpakadak pa'y. Istrikto nga mintibos mi. Di na kaya't nagigam kami ti cellphone. Agan-anad kayo dita. Sige Lakay. Agan-anad kamot dita. Bye. No amom la ko ma. Nakarkaro pa ng interest tinabulod ko a kwarta. Saan ang kastoy ti salitaan tamang Robert? Ti saritaan, kat maminsan laang, saan nakastoy at tunggal agkasapulan ka kat ayaban na. Aniya. Pues, saan nakas jay ti kayat ko? Relasyon ti kayat ko, saan kat amaminsan laang? Naglaing kamatan, ana? Anya, ngamdyak kayat ti makirelasyon kan ka. Naipitak laang iti sitwasyon, iso anaramid ko ti kasjay. Ayat.
tinapasama kiti nagbatan ta. Nukas ta nga rod, ibagak iti asawam nga adda relasyon ta. Takita lang no di nakaisina. Managing bubukod ka, Robert. Bagim lang ti ammo mapanunutan. Agbabawi akiti kasdi ngay naramid ko. Awanan mabalin mo. Kaya't mo manunusan. Matirelasyon ka kanya. Gaputan o agkad-kad ka. Ibagak iti asawam ti kinagulib mo. Anya. Nakaragragsakak unay, analisa bakit? Kalpasan ti dua atawen, nakabakasyonak matlaeng. Kailiw kayon kadagiti anak ta. Lakay, mabalin ka di asan na kami napanawan kadagiti anak ta. Amangan ngamin no adan tumanen pasama ka sana mapakpakadaan. Kabailan ta daytoy bakit? Masapol nga isaganaan ta ti masakbayan dagiti anak ta. Apay, saan mo ka di pa yan nabayadan ti kwarta na bulod mo idi? Nabayadan ang lakay. Kat sobra-sobra pa iti bayad na. Matlagayam. Apay nga ron ngagsangit ka. Umay ka man kiti bakit? Kailiw ka. Saan? Di nakarakupan. Ay ayatan ka unay. Ngam saan ako na may kari itinadari sa'ya panagayat mo. Kat nakasagana ak no nyaman tagbali na pangadang mo. Apaman amay pudnog tinaramid ko. Anya ti kahit masawin. Pangasim tayo palawag mo. Saan ka maawatan? Damag ka. Isalaysay ko tinapasama. Kabayatan ti kadam iti adayo. Kada kayo mat nga agasawa. Sobra kayo pa'y. Sigurado nga umay kayo agyaman, gapo iti panang tulong ko iti asawa. Hindi nagkasapulan una iti kwarta. Ayop ka. Saan na panang tulong ti inaramid mo? No di kat panangiruruman. Pumanawtan dito, Edwin. Amangan no maisag makalaang lakay. Sakbay a pumanaw ta. Daytoy bay! Nagturad ka na ng danog kanyak! Tapno'y bagakan ka, Edward! Nakirelasyon kanyak na asawam. Dahito tipod no. Nagbalin abangungot kanyak tikas di anapasamak mga Robert. Iso adyak kabailan atong palbiyak. Kat paspasuro taklatan kan ka. Katusto ka. Utang ko kan katipan nakaopera ti anak ko. Ngam nakabayad akmat siguron. Nasursurok pa'y siguro tinaibayad ko. Daytoy ti ibagakan ka. Saan adaytoy apasamak ti mang perdi kada kami. Gapotag pimpinatag kami. Husto ti asawak. Kat iti ka anuman. Di na kaminton mariribok. Impudnok iti asawak ti napasamak Mr. Lonely. Impagarup ko no marakrak ti pamilyami gapu iti biddot anaramidak. Ngam agyaman ak iti Diyos, gapu tanaawatan ak ti asawak, kat saan anadadael ti panagtalek, ken napintas alinnangin mi. Ita, nagsublimanan ni abroad ti asawak, kastan ket agyaman ak. Tuy pagayam mo, Analisa. Analisa pagayam ko, dayawin ka. Gapu ta na itured mo nga impudno iti asawam tinapasamak. Ala, sapay la kuma. Tad-ad dapay atumibker ti pinnatigyo nga agasawa. Tapno mataginayon ti kinaragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Analisa, adi na kayat apadakamat ti lugar na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit.
Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Nagitam jay asawa ni insan ko ang naggapoy jay Manila, Carol? Wan mat, nakisaupay nga rod kanya. Nagpintas man day nga asawa ti kasinsin mo. Madlaw nga ay aywanan na naimbag ti bagbagina. Kasla artista, lakay. Kas jay ati asawa, saan alumba-lumba? Naa, kurso na adam samot di asawa ti kasinsin mo. Saan? Ti kayat ko, kas jay ka kumamit. Naa, amumot a probinsya ti ayan tayo. Kasanungay ko mga agbalinak akas jay kapintas, Abel? Uray saan ka akas jay kapintas, no amum kumamit ti agdayet. Kita man tabagim, kas kalanwang. Nagalas mo tanti kasta pa nagsasaom kanya. Kasano ang makatrabaho ijay talon, no pagbalinag akas jay kakutong ti bagik. Anya nga'y tipigsak nga agtrabaho. Pare, kumay kayo man ka ni Carol iji balay. Birthday ngamin ni Bakat. Adabasit sa gana. Ken agbibidyo kay tayo kuma. Ay kat mayat data pare, kaano? Inton bigat. O sige, awisak ni bagat ko, taumay kami. Sige, namnamaan kayo. Ay na, nagimasan dagiti sa gana yo, Vana. Si kakaditi nagluto ka dagitoy. Ay, saan, Carol? Nilakay ko ti para luto. Imbag manda saan ka alumukmag, kat naglaing gayam ngagluto nilakay mo. Kastoy mo't nga minasigot ti bagik. Tuladam ngamin aba kahit tapno agbalin kamat sexy. Oh, husto day takinan mo na. Saan kan nga agpungga? Agday ta ka manan ako nak. Di nak ibabain dito ya. Kandi naklapdan amangan. Inawis nak dito'y birthday yan. Sa itaparitan nak amangan. Wen mat ngamin, Abel. Bay tamangan. Taad-dakot nga rod makan. Wala, hanggang agtriplimit nga ruden ti bagina, maray. Mapan ka man iti ayan ni kumparem tada kay tagistorya. Saan kat abambantayam ti kanan? Nanang, nanya nga taya ti aramidak. Tapno kumutong ti asawak. Ay, nagado arumbeng apag problemaam. Day takid din pa nagkutong ti asawam, ti pakariribo kaam. Ay, umapalak nga rod ka dagiti nakutong ti asawa na nanang. Ay, agtal na ka man. Apay day di tatang mo. Katuray na minsan, saan na adinilaw ti kinalukmagkaw? Kita mga nukas di ti kayat namit apam magiyo Ay, kat iso ti tuladam Apay nga main, akom komporme ti apalam aya. Tinapatag, awan dakas nga araramiden ti asawam, ken nagagat at tumulong ken ka iji talong. Nay, nakaumay kamat dito'y balay, pare. Wan pare, mabalin ka di nga aginumta. Apa yan? Ada problema? Awan maet, basta kayat ko lang ti aginom. Sige Angam saan ta kanayo ng ti aginom Agungot ni bagat ko, no kanayon ti inom ko. Ay kat, wana, pare. Nagalaskit din timbagbagam iji balay da kumparem idinapan ka nakiinom. Apay amasuron ka, kat agpay sumat dagiti imbagbagak. Talaga asanak nga ibainan nga asawa man niya. Agbiro kan iti sexy nga asawaam, tangay ibagbagam amakasuya akon. No saan mo akayat nga ibagakken ka ti kasta, agdayet ka nga rod. Hay! Makaumaday tangay ibagbagam, agsina talaangan. Imbes ko mga ikagumaam ti agpakutong, si kapay ti addaganas na makaungay. Di ta ka man langad. Apay nga umay kamangan ditoy. Awan makan iji balayo Sana nagluto ni Carol, nanang? Anya? Apay, awan mayapuyaw. Adamit, ado. Apay nga rod asana nagluto ti asawam. Nakaungat samot ten nanang. Gapo ta pilpilitak nga agdayet. Ay, daytan ti ibagbagakken ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Bakit? 1, Ito pa man dahil music mo. 4, 5, 6, Mapanta ni Jet Alon. 8, Ado ti maubray, Jay. 7, 6, 5, 4, 3, Sakman lang, iti mangidap. 1. Nay, apay nga idadap mo. Kita mo, adama, ti pa nag-exercise ko. Gusto pa lang dahil ta. Mapantakid di Jet Alon, ta ado ti matrabaho, Ijay. Masadutak. Anya pa lang agapong agtrabaho ak. Katag-diet ak narudan. Si Kanti pa nagtrabaho. Takit kita mo nag-exercise ak. Unay kan aya. Talaga ka diagi mura kan. Ang mala. Okay lang kanyak. Siya kung ti mapan ni Jet Alon. Sige, ag-exercise kalatan. Madlaw matan ti kimbutungan ni Carol, Abel. Wananang. Ang madlaw, sakit pa ilang tinakam na kanyak. Tila ngamin araramidam. Imbagak lang aro din na baybay amon. Itala nga nagsakit tinakam na kanyak, nanang. Intun kumutong. Agyaman tumot lang kanyak day jay. Ay kat barbarang kasta ti mapasama. Bakit? Awan mat may suot kon. Api adi ka mat aglaban. Maululawak. Agkakapsutak. Diyan ka ba ilang ti aglaba? Kasta ya. Mala. Sakpay lang araw ti aglaba. 1. Manipod ita. Si Kanti mga ramid kadagiti trabaho. Agkakapsutakon. Manipod agpakpakutungak. Ay katuwan na bakit? Sana bale? Masanay kan tumot lang siguro. Apay ngay asikamot ti aglablaba, Abel. Ay, maululaw ka nung arod ni Carol, nanang. Ang mga epekto ti panagpakutong na Siguro. Kat di mo pala ipasardeng ti panagpakutong na. Ay, sana na. Kitain nyo, adakal tikim mutungan na. Amangan mo't no agsakit, no masubraan na. Isungaro da siya kung ti agtrabaho. Iti kasta, makaina na. Pare, nagsiksimot ni bagat maun. Itay kulaan nakita arimwar di tabalayaw. Uwin pare, kamaudyanan na. Sana kung nga umapapal ka nagiti makita ka sexy ti asawa na. Imbag tanapilit mong agpakutong. Adumat arigat ko pare. Siya ka amin ti agtrabaho, tagkakapsot ka no. Sana balay. Masanay tumutlaang itikas di bagina. Makatrabahong tumutlaang. Nanang, nakita yun sa dino tinapanan ni Carol. Ay, sad mat. Apay, awan iti balayaw. Jak nga rod na sangpatan ni Jay.
Saan ko mat nakita? Ay. Naglukon day di babae. Di mat nagpakada. Sapay awan naluto ama ka ni di balay. Ala, mapan ka laang di ta kusina. At dapay natda ija inlutok. Alaman nga rod nanang, tani. Mabisina ka nagaradaw. Sa dino tinagapwam. Ay na, ada nang hawis kanyak agrupo ti agsumsumba. Simali akon ata, nagboring mo't nagmaymay sa aklatan nga exercise. Kat amom lakay. Ay na, nag-enjoy si ka. Lumaingak pa'y nga agsala. Kasta ka day. Ay kat mayat nga rod Hanggang mayat matan ti bagim. Husto ko madaytan a kinakutong mo. Ay, jak kaya ti sumardang ag-exercise. Kakaiso na aking mutong akon. Agsublimanan ati sigud abagik no sumardang ak ag-exercise. Ala. Sika nga rod ti makaamo. Bakit? Ay na pare, adun ti balasang nga atiwon ni bagat mo. Pagkunamit pare. Nakita nga rod ija story tay. Nagmayat mo ti pamagina. Sapay kat naka-shorts, kan nakasandulaan. Maragsakan nga rod iti kasjay apang magina ita. Uray kasjay asanin na makatrabaho. Okay lata kanya, pare. Ay, saan nakangarodan ang maasikasaw? Una pare, saanin ang makaluto, saanin ang makalaba. Kanamom, saanin amang mga itin na poy. Puro prutas matikadwa nakangkaninan. Ay, kat ayos latakan katikas jay. Ay, kapilitanin na. Anya ngay nga ron. Rumor ka man, Kat kapilitan schedule ti panagsumbak ita. Anya oras ka ngaya makasangpay. Baka malumton, na pagtutulagan ti grupo, akalpasan ti panagsumbami, agpa-swimming di leader mi. Kat no saan ka namapan ngay? Saan ka man a KJ dita? Sayang met no sa anak amapan, kat libre lang aruden. Carol, nakasagana ka din. Ha? Sino day jay? Kadwak nga agsumsumba. Juan Rico! Nakasagana akon! Rumwara kon! At dalalaki akadwa yung agsumsumba? Juan, kas kanyak matla ang anaglukmag kano idi. Pinanawan ti asawa na. Kat iso ti kadwam amapan agsumba ita? Kat anya ko matidakas na ngay. O sige, mapanakon. Nene. Napanan? Sus, kaslamadi Ay, lalaki ti kakadwana amapan agsumba. Anya ti kunam. Lalaki ti kadwa na anapan nagsumba. Ngam, pinalubosam. Kaslang amin, saan ako na makasaw, di pimanaw nanang. Diyak amuno anya ti ibagak. Ngam maditiriknak, talalaki ti kadwana. Dahita ti maganab mo ita. Ita ta sexy ti asawam. Adon ti umasidagkan kwa na alalaki. Sana kastoy ti kayat ko mapasamak, nanang. Gapo iti apal mo dayta. Ay, nagsayatan iday ang naggagat ti asawam. Tulungan na ka pa iti trabahom iti talon. O itangay. Di pa'y mapanan iti talon. Di pa'y makatrabahon di ti balayaw. Agbibiyag matan abalasang. Kasauyon tuman, nanang. Barang denggan na ngayo. Hanyagay ti ibaga. Ibagayo nga oray sumardengan iti panagsumba na. Sika tinang pilit kan kwa nang agpakutong. Oh, di sika nga ro ti makisao. Ibagam nga isardeng nan ti agpaseksay. Ada nagsardeng alugan iti batog. Ay, kita man di tatawa. Agyaman nakiti pa nang itulod mo kanya, Rico. Awanan yaman na. Inton bigat man na. Umay kanto sukunan. Okay. Anya nga oras nga umay ka? Masapa tayo, saan ka di? Sige nga ron. Basta orayan kalatan. Sige umunag akon. Ay, talaga ajak kayatin ti kastoy ang mapaspasamak. Kasaritak ti asawak. Adakon lakay. Uray ka di ti panagawid, ket dayja Rico ti kadwam. Anya ko matidakas na, kat agpada kami nga rod, iti pagaw-awidan a baryo. Jak kayatin ti kastoy ang mapaspasamak. Anya, saan ka di aday iti kayat mo? Itata sexy akon, adamanan ireklamom. Anya nga rod ti kayat mo nga ramidak. Kayat ko, dito'y kalatan balay. Saan kan arumrumwar? Jak kayat, maboring ak dito balay.
Saan mo nga ipili ti kayat mo? Maminsan pa'y nga agreklamo ka, panawan kan. Nanang, da kayo man ti makisarita iti asawak. Barang da kayo ti dinggan ha. Apay, kinasawbaon? O nanang, di namutan ka iti sumardeng nga agsumba. Nakunana pa'y, ano maminsan pa'y nga agreklamo ak, sinaan na kon. Day takat nga main. Ammo mo ti epekto day ta panagpasiksina. Ay, bayam, tasya kun ti makam mo iti asawam. Kasarita ka na sayaan. No kasta, agbabawi ka itan ang nagpasiksi ti asawam, paray. Huwan pare, kailiw kun ti sigod nga asawak. Tay nagagat amang tulong kanyak, kan nalay nga agluto iti naimas a masida. Kat kasaritam latan a itinasayaat. Timmang sitmut itan. Nulapdak ka nung agsumba, isinanak. Anya? Ay, daytan tirigat na. Ninanang langan tinamnamak. Imbagak, nga iso ti makisarita iti asawak. Barang iso ti denggan na. Anya nga iti ko na ti asawak, nanang. Nakasarita yo ka de? Wan, kat ayusan ti amin. Iswasaan mo na pilitan nga agpakutong ti asawam. Ay, uray mo lang amin ibain ide. Isuday ta tinagsaksakitan tinakam na. Ay, nanang. Saan ton? Nagrigat gayam. No saan na kun atulungan iti trabaho. Kan saan na kun nga asikaswain. Day ta ti pagnak mam ita. Imbag ata dimngeg kanyak jay asawam. Kat pagyamanak unay da ito'y kada kayo, nanang. Lakay, aldawan. Bumangon ka di tanta masapat ama pa ni jay tanong. Ha? Agpaiso, bakit? Kaduan na kay talon? Apay, saan mo akayat? Ay, kayat ko Apay, kit dinasaan. Ala, bumangon ka nga ro dun. Nakaluto ako ni ti Armusarta. Ha? Manganta nga umuna sa tamapan iti talong. Ay, katuna, bumangon akon, bakit? Ita nga, nagsublimanen ti sigod abagi ti asawak, Mr. Lonely. Angam saanen ang napatag kanyak, no nalukmagman. Tinapatag kanyak, kat maasikaso na kon, kan matulungan na kadagiti trabaho. To'y pagayam mo, Abel. Abel, pagayam ko, agyaman iti